Kim niye uzanıb burada? Bomuşlarla bezdim hemen gündə. Sen kimsən? Nerede? Dur eve görüm kimsən? Ben kasıb adamım. Evsiz adamım. Ne yiyirsən buraya İslamsan? Çörek yiyirəm. Yiyirsən çörek? Dur mən obyektim qabına bas bayra. Çörek yiyirsən? Güneş, zəminə ol yaxınlaş. Bir dənə oradan bir dənə buna çay gətir tez. Sen niye bugüne düştün böyle? Boğmuş oldun. Benim her şeyim var idi. Elimden aldılar. Zapravkam, trenajör zalım, maşınlarım, evim, her şeyim var idi. Ama elimden aldılar. Neçə vaxt düşünmürsən? Bir ay için. Konfet yok idi sizde. Konfet. Ala konfet. Götür. Sadece buz kimi. Ben üstün başında yaşdı. Geç içeri gel bura. Ben sana indi palma vereceğim, tezə paltarlar vereceğim, giyinərsən. İçi gel üstündən. Geç ora. Yemək yiyirsən? Hə, Bəyəndin yeməyi? çox bəyəndim. Ye. Çox sağ olun. Axır ki yemək yeyə bildim.